I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video testiranje modova. Danas ćemo testirati IMT 5136 od udruženja nezavisnih modera. Evo ga, 5136 IMT, odličan mod, podijelili su ga danas 12. aprila. Inače, želim svima koji slave da čestitam Uskrs. Pa možemo da počnemo sa testom. Ovako, IMT 130 konja, konfiguracije sa tegom, bez tega. Ovo Trelleborg gume i ove Michelin. Michelin su meni dobre. Imamo duple gume. Imamo ove uske, ja mislim da su ovo uske, ovako malo. Sa ovim za nastavak za duple. Ovo je sa tegovima. I ovo su obične, ja mislim. Ne, ovo su obične, a ovo ne znam šta ovo. Če to šta dodaje, ne znam. Kompresor. Možda dodaje kompresor, čekaj, ne vidimo. Šta to dodaje. A dobro, ne znam gdje to dodaje. A možda vamo dodaje s ove strane kompresor. Nije. Aha. Ovo se mijenja. A nije ništa. Uglavnom, ne znam šta je ono kompresor što piše. Možda je to sam dovede vamo i kao duva gume. Imamo sa rotacijama i bez rotacija. Ovo je nazad bez ovog truglića i prednji blatobran. Inače, meni je mod ljepši bez blatobrana, pa ću ga uzeti bez blatobrana prednjih. Uzeti Michelin i to je to. Evo, kupit ćemo. Evo, mi se nalazimo u shopu. Nisam uzeo prednji teg, ali nema veze. Uglavnom, evo kao što vidite, evo ga, 5136 napokon, znači podijeljen. Imat ćete link u opisu videa, originalni njihov link. Evo kao što vidite kako je malo guma, ono, baš ono napravi to odlično. Evo vidite tu, felge, maska, ova mreža providna, to mi se sviđa, možemo da vidimo motor. IMT, ne znam da li ima ovo, nemam. Uđemo u IMT-a, malo ćemo dalje kameru. Kao što vidite ima IC, mogu se desna vrata otvarati, ovi prozori, lijevi prozor, lijeva vrata i nazad ovo može da se otvori. Ja mislim da nešto još gore ima, ali nisam siguran. Ima i šiber da se otvori. To je to što se tiče iznutra i izvana. Svjetla rade naravno. Odličan mod. Sve lijepo, brate, da vidimo. Žmigavci rade, zadnji, prednji rade. Inače mod je lijep, brate, stvarno IMT, vidi ga. Ima animaciju kad upalite, auspuh se trese. To mu je animacija isto. Imamo animaciju gasa, kočnice, kvačla. Vidite, op. Kočnica i kvačlo, gas. Možda su trebali animirati ovaj ručni gas, ali dobro, opet to dobro je. Sve, uglavnom, retrovizori rade. Sad ćemo mi to da provjerim, jeste da, retrovizori rade. Sad ćemo da kupimo neke plugove, najobičnije. Uzet ćemo 4 brazde, može da vuče. On ima 130 konja, a treba 100 konja za ove plugove. Sad ćete da čujete zvuk, samo da zakačimo. Morao sam smanjiti zvuk uglavnom da... zakačili smo, samo da digne. Da ugasim, ja ću sad malo šut, pa... možemo da počnemo.
Eto ga ljudi, čuli ste zvuk, morat ću još ovako malo smanjiti, čuli ste zvuk traktora, odličan zvuk, ne znam da li je realan ovako u stvarnom životu, ne znam da li je realan zvuk, to nikad nisam vidio ovakve IMT, ni čuo, mislim na zvuk, da nisam čuo. Onako meni se IMT sviđa. Evo ovdje ćemo, ovdje malo nešto rano. Ajde tu ćemo da ga testiramo malo, da vidimo. Sa prednjom vučom, bez prednje. A nema što da se tu puno priča o njemu, dobar, lijep mod, stvarno vrhunski. Dugo očekivani mod, odlično, stvarno nema riječi, svjetla rade, rotacije isto moraju raditi. Ovo ja mislim bez vuča da radi, a sad ćemo paliti. Stvari ugasili smo kardan sad on šlajfa. Zadnji točak se ukopo. Palimo. Sa 4. Radi. Prednji. Radi prednji. Odličan, stvarno. Ne se sviđa, dosta će pomoć drugima. Ovako u domaćinstvu, ovako da se igra, da uživaju. Sad ne znam da li ove kazaljke rade. Mislim da rade. Pokazuje koliko ima goriva. Sad ću da ugasim. Da, radi. Motor, temperatura, ovo ostalo sve, odlično. Oho, malo se to propao, a? A dobro, jebi ga. Inače, odlično, ja uživam. Ja boljeg moda nisam probao. Još jednom hvala im puno što su podijelili. Ja se nadam da će biti 5106 i ostalo IMT-ovi i neki drugi modovi. Nemam riječi, dakle ovo je vrhunski traktor. Baš lijepo napravljen, sve kardan vrti. Odlično. Nemam riječi. Ništa ljudi, eto, završimo ovaj red, spustimo se do dole. Opalite like, share, subscribe ako vam se svidio ovaj video. I bit će dosta još testiranja ovako malo kad skupim vremena. Bit će live-ova, bit će svega. Nema šta. Sad ćemo ga ovako. Tako. Ništa ljudi, eto. To bi bilo to. Ja se nadam da ste uživali. Upalite like, share, subscribe. Imat ćete link dole u opisu videa. I njihovu Facebook stranicu. Obavezno posjetite. Lajkujte. Napišite šta vas zanima tamo. I eto, to je bilo to. Mi se vidimo do sljedećeg klipa. Ćao.